Normal Kenyam ka nas diale kontin barwan linguase me biya kamal anda manduni shang kosnyak ma biya nongwashe me en wala shanga jandang rawide kel ka pai wel kel mungkin dang ro jandang rawide dich ban rach kamnen kon magwase me ka kwi dakring machar en message dana cha gor jen ba nywa ya kelo ka ta dana cha gor kije roye cha gor gwase me mi bana nywa ka cha lat ke radio tamazuch en wonene cha look doctor ma char cha je look ba te ke te cha la reide te kwala gorno banyo ay ke la reile kana mene gorno jin bitin corner to work be killing gwazan beje kwen ya South Sudan People Defense Forces SSPDF Major on Friday testified against suspended first by President Dr. Riek Machar and 7 co-defendants in the high-profile trial over the deadly attack in Nasser. Major Peter Malwal Denglwal, an SSPDF officer and one of the witnesses, presented a set of document, videos, and administrative report. He said he demonstrated coordination between SPLA-IO General local authorities and Nuerwai Army militia members ahead of the Nasser attack. So much na memlin kona me ajo mishala tegen en wonene cheteka na nika gwase dane chi Dr. Machar me che me akan kurtu ka tada na cha gwenga je gwase me ka je report me kona linga ka tada na chalat keje ko ngai kon diala no ne diti let ken jala to no de kan Dr. Machar de kan deal yen ke de kan deal lel ka dob dan gwi keneja so a report me menen kon mo gwas me de kon nen wo cha gor kere de to mazu ka taran ji kon nge jeme en wo shi kan Dr. Machar la to shi kan gwa ka gon ken ka do mi shajen bana je kula lin ka jel rame en madana chalat gwasme ken kon nyam please gorno jin bi Nuer online TV channel bi je support bi subscribe ka bi notification bell bi je turn on ko belerity bi kan chamala shibkeje bana je to ka do badande kon link je Dr. Riek Machar ka jan lere me mlin kona me cha joji gwan wone ne cha look de cha je to kre wech ka juba en walle no ka jo dan chalat gwase me chire men pa yen ling first vice president Dr. Riek Machar jan cha je gwan kene dang baro ten kon tika kel ka kwi kore dan chi tore wi ka Nasser ta dan cha kular ke je gwase me kene ten kon cha je gwan shikala re wone ne take video ni kene video ndi cha nyoda ken gwaza dan en ko can testify ten ngai kon no ne en case me e case me dit ke yo ko larno ko Dr. Machar mo ngai ke nyoda je gwano do badan en loke je baje di look ke lo de ko mo wete cha je look ke lo de and then be nyoda no ne me e kach but kata ji kan lat gwase me ken kono nyam chane ngaji no ne Dr. Riek Machar charam dit te ko rune jen baro wide jokon tam la run dab kada jen cheterei siasa ka ko gwasme bar jen nyer ka jang ne to wan nyer kana long kata danen len ngaru den keje en kono wutin ka jodan chalat gwasme Dr. Machar kana ne ka dang baro tin kono ya yen kel report kana me ken chaga charge commercial murder ekchiga na chicken ke luch ke treason chicken gor de gan kom kem yadi de kan kan anyok chicken na chicken kan kan nang mishwara lot ka jo chalat keje ka jen special code me and code dan lokatin take 3 judges ken kon loka kanang dok okay ji loka kadang dok katin kon ne kon loka tin ko kon right kwidi nan tadini kanedi ti kanedin kon tin cha jogo no ci Dr. Machar kan ji kware cha kur cha je to ka kur mo cha to ka jen pay joke dan ka jen walle mi ci dor ci togo chala do ne ka kwiri me dan ci to ka Nasser Garrison gwade ci Nuerwai Army kel ke kume SPLA-IO ka do dan chalat ke je ken ka je reportat kono me charin mat kel shiken base et ka Nasser la me te ka wiyara diu chiken ma ka chiken me General David Majuda ka chiken nak ka chiken de ni ko ken shop ko dang rawide jen diech chiken nak karamkel ke ji UN
milla UN helicopter crew ka tay dan chalat ka je prosecutory en oramo ramcha nak bo ka jen chang dan gwade dan china chi gwaten chi court ka Ramadan en luk judge Miss Alala Deng chi kala do ne na en luk ka jo dan cha luk je wale you know chi kana nyok makap kana ka do dan kalat ka je cha nyok makap ka je jok lo baaw nyok mi lo ka je ka je lat ba chana mana le ro gwas me chana jiling en walle Canadian Contin la witness ni wane dang wel dete chari aleka ka jodan shalat ke je mumane dang badak wa ka ne tit kono dong de gang ne dang badak chicken protection chicken agor no karam men chirwa jen walle men chi daklo ma char chi gwan che men pai kono ling Major Peter Malwal Deng Lwal Ramkel SSPDF soldier key officer ajene witness ki nen jen take a document che kamne te konti la jingwon en wale kan document to tone te video ne teketin te administrative report teketin no jene cha me kore dana ci to kor me cha coordinated ko me SPLIO general kan local authorities e kan wer why army militias no kan kor kan to gre we can answer ci kala no kor me cha coordinate ki chari aleka akan kor makana to kata dan an going ken doctoring ma char kaje ci jarama mo mi ci roy gwas me ci report ci alinka radio tamazuch ci kala do ne te ke video ni ti chicken ka news and when money but video no to de kon la rodi ken video ni wa ci kete to ka nasir ka jo chalat gwas me major malwal ci la do ne you know ajene ramkel ka netin kontla joint military investigation team teach up form ka jen pai dogo dan teach work nasir ajene report dan ci kana wonno ngon winimi mitine dang baro te la 7 officer ticketin ajene cha ne moch ka jong dang bakel binay finding ki investigation binay tukaje ka ken jongne dang bakel tone lo de ko la ro shirmi almost 2 months ki pa dangro ko jok ne dang jok tume jong dang de mi da ji don jong dang ro de kan chwa first ro so ko kuje mo kene cha mo ka pa ke jong dang bakel te biken investigation biken carried out biken all the document biken ka compile and then bikaben ajana do badana chi kan juk tong mi chi kan video ni chi kan ko no kan video no to cha ko no and a video kan mo cha Lieutenant General James Kwang Chol former SSPDF Assistant Chief of Defense Force for training kan Lieutenant General Johnson Ulun SSPDF Assistant Chief of Defense Force for mobilization and disarmament cha ka jik aloro iken ka troop ka malakal eno ba troop me ki dignity ba ka nangre which ba ka deploy ka nasir a video nyam another video mi chikalat gwasame cha kan two general ti cha ka turba right ka jimi dia ka bill farm ka queen nasir incident ka video no to ka cha nyoda ken ki document tone chikanti ka additional footage dodien malwal chela do ne ken chikan wer why army fighter ken kuma spila ayo chikan ganen lo ku gorodin mobilize ka so bat river weekend ka SSPD position ken shi spila ayo ken tin kontila wer why army charen mat shiga wen winimi kikara do ne SPLM ayo loma kargadwi lampoch Ramadan and she na ne to shagari alaka ko beken SSPD abukano mak rewi kenasir che jomo che jelat chela do ne che taye dan e cha kume SSPDF cha je goro ba je would deploy ke jerwi kenasir ken she post ke deployment of government troop kenasir che na che juk ke social media no che ke de mu we kaye na mo keni jatin video mone chicken nyo roj bo ke video do dien mi nyut kan kol na torgile toan nor waya mi commander ka gwaze dan mi lat ken o jen era nor waya mi ka jen bo ramkel ka SPLIO officer mi mo mi la kwer bo ka SPLIO ay jara medan e nankor rar ka changa dokka pay dokka jodan dikan lat gwaseme mi ba nase garrison ba jedak no chi ram me kin ne me charwach she can one can get submitted la presidential order
ka do badan de goleg militia de ka nyok mananga ka SSPDF bo chicken letter mo chicken submit anyok bane chicken SSPDF directive transferring force to Nasser letter ma cha gor chicken nyok bo ka mutop kana kan letter radian mbe ka Dr. Machar ka kui gwade dane te kan de sha form 10 members committee de sha lad no de kan lar dana de kan lat re weekend as ka ta dan ci ko ce to gaje adob dan de kap chonga je cewar gamba je submit bane na nyok press statement issued by the SPLMIO spokesman Paul Maideng kan joint transitional security committee letter mo mchakul na torgele boy to an charge lat re de bo no ram keltin bo charge submit ken major manual chela do ne yene agule force kan chaka mat SSPDF ka pay ngwane daron kin dangro jandangro no kel ka bishop force no ken ne de to ko tigitina wal ka kan de kono cha jako de wen winimi ngai kono ne chikola lungone en agule force ken bishop ne ti cha integrate jen jodan lat ken entama ki ko rin defend ka je chere ngai kono major malual chela do ne jena SPLMIO tintere weekend Nasser she can plan edane de SSPDF force de ben ka jere which ka Nasser ka wiyara diu ko de ka beger kan she can oppose ke she can look lat ken no ne kan de ti ba jakti la SSPDF jaka kare weekend Nasser ko be kan maj be kan ka okep so no mo keni chinwer waya mi chikan logo jen do be dan ko rin la mobilize ke je chela do ne mene ajeni chicken de inte konde be chicken gangas tide me ngai konne ne ala to ka tay dan ci wan ci lat ke je ngai konne gwano de inte konte cha kwan re wi ke juba ala gole force kana bishop kwan ka ko kan be kan war wa army be kan me ken be kan ko capture me dan lin konne bara kan no e wa na mene ke de ni to wa ger de inte konte tire which ka Nasser la SSPDF forces na mo kan wegwa shimalo al charaje gone ne ajena why army fighter chaka backup ke chaka look kuma SPLIO kane she can SSPDF troop intere weekend Nasser she can kama kadub dial akajen paidio ko mo she can SPLIO she can gwan eno she can nur why army she can look ka kore dan e terkere weekend Nasser chicken yongla do ne kane nur why army can SPLIO forces she can din dang badak tishu kwer ke tong chicken gana ka pai well ala October 2024 no ajeni din dang well jok shugulun jok ka market ka November ka chwa ne dang jok ne dang bakel kana ne dang bakel ko kien ka jen pai we dan so he said why army and SPLIO forces kill 8 SSPDF soldier returning from a market in November and siga the fishing in February 2025 jene chane dang badak chakanak and when it dan chikor je toktin before ne ka pai wala dan kan kor kan to ka jen pai wala mo nyok ka pai wel kel jene ka jen 2024 ba kan 2028 kan ben jene chu te ka din dang wel jok ti chu ka market re we kan Nasser chane dang ba kel ka ke e chwa ka nyok wa ka ma kan wen mo gwan mi shi ka we deptin ka chirga me dan ngai kon ne kor shi ka to ko la to ka kwi resource ne de ne kap kan ngwana ka bom ka titi ka nyin community ka so na mo kan ko rin link nor waya mi jen do be dan e to kor ka ja shimaral chela do ne SPLIO general shi kana coordinated na me e kan shi kan nor waya mi shi kana funded ko bugro din mobilize no ka biken Nasser garrison biken ma jen ta dana she Dr. Machar che gwan keje chenyo kala do ne na bane jene Dr. Machar she bon mishop ko well ala 10 members tila committee jaga kwan tidire dien ka representative ka Norway army ken SPLIO force tindire weekend Nasser county ano te ke tinbo men Nasser county commissioner kan local chief de shariale ka Dr. Machar ko de dobe dan e de ken de ni SSPDF de dobe de jeneka de je facilitate ki mi ci kon dia langach ko de ga nan kamala kal de ka jien re wichin winemi but me ci dor ci bun to kon gwasa mo ka chenge dan ci ke to ga je cho joje no chu kor mo chu to no chicken kume SPLIO kan ne te kon cha kwan la 10 members ba chicken nyo mo go kenke
ado kan 10 members ti ke representative te cha kwan ke 10 committee te cha kwan kan shi go participate ba an chenge dan shi kan SSPDF ba shi kan kurmo shi kan terba chela dan wona na ka jen pairo chang yandang ro bakal ka pairo chang yandang ro baro ka pairo kan chang yandang ro badda ka pairo ron kin dang ro jandang ro de chela do na mo mishalat a jeni ka kore ka shanga dok ka pay dok chu ko de chu kula tuok no jen do be dana chi ngwan yuren lat keje so she can doctoring machar no she can gwain kedin diala kon link kon gwasme no doctoring machar aram kel mi chi facilitate chi participate kedin kon lat korodian no kanete kon ite to ko kur chi kan wer waya mi chi gane jogono yen we are nakana ke naka SSPDF ke maka ka garrison dien re we can nasser so name jen do be dan en chaga gwain keje chikan nyola do wona na bani the same force and SSPDF SPLIO kan nwer wayami kan charen realeka ko bikan garrison bikan adak no ajene mi cha coordinated ka ajen jodan chala da malwal eneme ka taye dan e korche to ka je ka jo chalat bogwasme chikala do wona na ete ka jo mi chalat general majudak eno te ne ti gurga jeno de SSPDF he said a confidential source warned it. Major General Majudak of the Planet Assault and alerted SSPDF headquarters in Bilfarm as well as advising soldiers to evacuate their families. Only 2 witnesses were present in court Friday. So jom chirgan me kanete kane kiente shike jogo no te ka kormbu to ga de yen family ko yen ka watch doro mo mishal kamo we yara do before tell me chin to ga ne e chaga jogo no te kormbu to these are the things in kona chala de gen witness me ne dang rawte ko ken chala no can testified chiramkel gen chirwa jono ramkel kan roch ne ko ken awa ken dong bu ben ka jogami ko cha luk cha jakap ko jogami gen ta dan chingwaru yen lat keje chi defendant ne din konle ne Dr. Machar la defend the control defend lawyer written te ke Dr. Machar tel mi kana lar ka jenta dan shi na roi ke je ke shu de me roi ke je mutikan ka roi bi ka roi ka kore ko jogami ba nunu ne ko ken kan it content cha gwanyen wal Dr. Machar Port Council Mampal Dor Gadwich Lampoch ke Lieutenant General Gabriel Doblam Kamlo Gan Michael Mading Yagrik Dominic Gat Gokrik ne de te kan it content cha gwan kuma kirmi yadit citka mi shalinga ka jan lere mane ajen dana gorde nyaa yekel ban nyaw jikala rodien biya taga mal babay